Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Mari Cris iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Duan dagiti anak mi kinilakay ko. Ngem kanayon kami latta nga agapa. Adu dagiti banag apagkontraan mi. Uray simple lang nga banag pagapaan mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mari Cris. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anyamat tanda ito inlutom asida en Mari Cris? Nakap-apgad met! Dayta ti sindami kadagiti anak ta. Ay, Si kalaang mat tinagreklamo akas ta. talagamot ngamin anaapgad! Iti ko namkit di. Napili ka launay iti makan. Ay na, ang restaurant naklakuman sa ak nagawid. Diin ka mang restaurant. Ilutuan da ka lang arudan iti kanam. Agreklamo ka pa lang. Makapauma. Ay, nagbuntog mo ti panagpataray mo. Amumot amaladaw akon. Agreklamo ka manan, kat kita man nag-traffic. Naglikmot ka kumangamin tapno saan amat traffic dito yung main highway. Amo nga dagtiltiliw iti dayja banda. Kaya't mo amatiliwak kat agmulta iti dakkel. Anyat orasan ni. Maladawak manan. Sikan ti agmaneho. Papanamon nga ay, amumat ajak ammo tagmaneho. Hoy! Aldrin! Agsubli ka dito, oy! Ay na, nakamisuot ka manin asimrat dito'y office. Apay, ayan. Kasano? Nagapa kami manan kanila kay ko. Da kayo ang talaga. Kanayon kayong mitlatan nga agapa. Maumumak nga rudan. Sapay nakaungungat. Basit lamay bagak. Sintiran na. Ay na, lambing ang mat ngamin Amangan mat no kanayon ka nakakusila. Kasano ajak ko silapan? Kat naglay nga agreklamo. Di na pa'y mat ammo ti makisarita iti nasayaat. Unay kayon aya. Oh, data phone mo, agriring. Apay nga tanga umaw, awag man ang tibwisit a lalaki. Katsong batang ngamin Oh, apay, Nadalang damagag. amumat nga adak dito yung office. Awag ka nga awag. Disturbo ka. Sige, saan man langad? Oh, nangag mo, friend. Kasjay kami, akanayon. Ay, Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Talaga asan ang makadlaw na yung tao. Bukas kay wala Amo ka na na dyan kaya sa tikas to'y aking aklase aso ka. isip. Ang pipigsan na kit din. Agkanda pa'y. Aalala Aguray ang ka man. mga pangako. Ne, sabi nga nindam mo ti music. Nakadagdaga rin na ito music. Nagsakit itilapayag ko. Paborito ko tayo yung music. Nita, Anong sayat? inun naman. Tamis! Ay no. Oo. Padasam nga itapan ti music ko. Papabaan ka dito ilugan. Kasta? Isardang mo nga rod ta bumabaak. Ah, Isardang mo, kunak. bumaba ka? One. O sige. Ala, bumaba ka. Kat makamukan iti biyag mo. Talaga bumabaak. Bastos at talaga na ya tao. Imbabanak dito'y. Awan pa'y mat kabalbalayan. Kan, awan matatao iti na ito'y alugar. Hello, nanan. Ada ka din ni tatang dita? Da, apay aya. Ibagaman, tao may naksukunan dito ng iba't tiyan kanyak ni Aldrin. Imbate na ka? Nagapa kami manon, nanang. Pakibagayo ka ni tatang, tao may naksukunan. Sige. Ibagakan kwa na. Agyamanak, nanang. Nagapa kayo kanila kay mo? Wen kunak lang arudan, tatang. Ulit-ulitan nyo pa lang matadamagan.
Manon atawon nga gasawa kayo. Ang maging gaita. Saan kayo pala ang anak ka-adjust? Nagregat akong pasan ti ugali ni Aldrin. Ah, di mo pala mo akong pasan ti ugali ti asawam? Jakla ko man nakias asawa. Ay na, saan mo amay subli ti amay na? Ala, aglugan kan iti tricycle. Ta itulod kan ije balayaw. Daddy, kapay ngay. Awan matlangan niya mami. Tsaka mo ah. Saan ka di? Asigod nga kuy-kuyog kayo nga agawid iti malam. At ang amin na panan na. Ay. Ne. Ha? Daddy, adan ni mami. Intulod ni lolo. Huwag ngagpaiso. Inaksabatan ni mami. Mami! Ay na, Rowen, anak ko. Ha? Lolo? Apay asikatin nang itulod ka ni mami. Tatang, umunig ka pa'y agkapi ka pa'y. Ay sana na. Ururayan nak ni nanang mo ije balay. Saan ang makapanganday jay? No saan nakakalangan amangan? Lolo, dito'y kapay lang balay. Kwa apaw ka. Tinasayaat. Mapan kayon tulangan pumasyar ijay balay kan ni ading mau. Wan. Sige lolo, ulyan minto jay mulam abayabas. Ay katun Adun tibungan na. Naluumdan kahit. Agur-uray kada kayo kan ni ading mau. Ket, anya ter aramidem. Ikagluton. Agluto ak, tapno uyawem tumanen. Daddy, mami, aga pa kayo manan. Ay, saan, anak ko? Mabisin kamin kan ni ading ko. Nangag mo. Mabisinan dagita anak mo. Sa anak nga agluto. Ket, anya nga iti ka ng dagita anak mo. Makaamukan Sigan ati agluto, daddy. Mapantag buya iti TV, Rowen. Bay ang mga agluto ni Dadim. Umay ka na. Sana bali, nalaing nga agluto ni Dadim. Ay na, friend, ni Aldrin ti pinaglutok. Tamok nga uyawan ng tumanan ti ilutok. Makapagsarita tangarod iti husto. Wen anya ayat ti ibagam. Ay na, friend, diyan amin nakautangan ta, agsingsingiran. Ha? Ay, wen anya. Panagbabayad gayam manan. Wan, kat na ibaga na kanyak, amano abulanan asaan ka nagbaybayan. Pudno dayta. Kasano, nagadumot nga mi ti binayadak. Kuryente, internet, danom, kan, syempre, ti allowance dagiti anak ko. Kat diyan ay sweldo ni Aldrin. Kukwa na laang mo. Jak daw dawaten. Taaga pa kami laang. Kasta ka di. Kat anya ngay nga rod ti ibagak ijay nakautangan ta. Ibagam. Basta, agbayad ta. Friend, talon abulan asaan ka nakabayad. 15,000 ti bayadam ita abulan. Ay na, pangalaak ngay nga ta iti kasta agatad. Ay na, kayat ko na ito inluto ni daddy asidaan tayo, mami. Ay kat nasayaan tapno makapangan ka iti natan. Natang pailaang detain lutok. Angam kitamet. Kay kayat dagiti anak ta. Wunon, nalaing kan nga agluto. Sika ngay. No agluto kay tinateng. No saan a half cook, overcook met. Ay no, agsao ka pa'y lang iti kasta. Sige, saan akon nga agluto apulos? Ne. Abay, di matrabahom ti agluto. Saanan tas si kalangan ti para luto dito balay. Agin lalaing ka man. Saan na kami ka di nga itulod iti balay dananang kantatang, Aldrin? Maturugak. Masadutak nga drive. Unay kamutan. Kasadot mo matla aminan. Kakaiso na Sabado ita. Pag inanaandak mat Ay, sadot. Sadot ka talaga. Sige. Ibagampay da ita at adda sumadutak. Ay, sana bale. Adumot ka ti tricycle apagluganan mi.
Sanda ka kasapulan. Apay ngay, asaan asimorot ni Aldrin kada kayo? Aw-awisek, nanang. Ngam di namot kayat. Maturog ka nulaangan. Kanayon kayo kadi nga agapa? Jak ilibak, nanang. Nagmadimot ngamin ti ugali na. Apay ngay da kami kanitatang mo. Sipod nagasawa kami. Nga aging nga ita anataangan kami. Kat manmano kami nga agapa. Nagtali na ti respeto me iti tunggal maysa. Ay nananang, saan nga amon ni Aldrin ti sao a respeto? Kontraan na amin akayat ko. Amin nga ramidak, madi para kan kwa na. Iso abay-bay akmot ang nga ramidan na ti kayat na. Isukat nga ado ti agsisina nga agasawa gapo iti dayta. Kayat ko nga rudan asinaan nanang. Maumuma akon itikas jay nga ugali na. Naungat kan sa ngamin unay kanila kay mo, Marie Grace. Isuakas jay ti ugali na. Anya anaungat. Iso ati naungat. Napatag ngamin kadagiti lalaki ti pride da. Nubadbad da kamon ti pride da. Ay, sanda kayat dayta. Ay natatang, awan kanyak ti biddot. Ni Aldrin ti ayan ti biddot. Nuan yaman ti pagkapsutan ti maysa. Isumat ko matisulnitan ti maysa. Takasta ti agasawa. Agtinulong kayo. Tamay maysa kayo kat ngarud itan. Friend, nakabayad akong iti utang ko. Sika ngay. Saan pa'y nga rod? Ay, noong may agsingir dito dyan nakautangan ta. Ibagam nga awanak Awan ka diti pagbayad mo. Pangalak nga iti 15,000. Apay ngamin nga inurnong mo ti utang mo. Wen nga rod. Nagrigatan ti kastoy. Amom no asino ti makatulong kan ka. Asino? Ibagam man. Tao masidagak kan kwa na. Nilakay mo Nilakay ko? Ay, anya kamutan, friend. Amumot akanayon ti panagapami. Kat asino ngay kumati sa bali at tumulong kan ka. No saan nga iso. Daddy, dandanitan makaluto. Sigurado ang magustuhan ni Mami no sumangpat. Una, naimas da ito inluto ta asidayan ko naman. Naimas ti pa naglutom, Daddy. Iso ang manipod ita. Si kanti para luto dito'y balay. Ha? Adan ni Mami? Mami! Nakaluto kayon? Maangot ko Ay na, makapabisin. Wan, Mami. Nakaluto kami kan ni Daddy. Iso amangan tayon. Tapno maramanam ti inluto mi kini Rowan. Ay, nakaluto kayon nga agpaiso. Angam nakawarwaramat to'y kusina. Hoy, Aldrin kunam siguro asyak ti mangyurnos kadag iti waram. Hoy, nabambanugak. Jak kaya ti aglinis. Agungat ka manan. Taasino kumatinam na maam amang yurnos kadag ito'y waram, ha? Tapno ibagakken ka, Aldrin. Jak kayat amaturog, asaan naisimpa ti kusina. Marie Chris, kanayon tamatan nga agapan. Saan tan samatan nga kingkin na awatan na talaga. Talaga saanan. Anya ka diti kayat mga ramidak. Tapno agbaliw ti kasta at ratom kanyak. Kanayon na kapapabainan. Ipakpakitam nga awan respetom kanyak kasasawam. Pakawanan nak nga rod. No adaman mararamidak asan anasayat kan ka. Sikamat ngamin. Di nakpay amo nga asikaswan. Kasla agung unget kalatan kanyak. Nga uray anya ti aramidak. Awan pa'y aprisyaram. Kasano na ibagam dayta? No agluto sika kumamat ti agi ornos ije kusina. Sana dayta agung unget ti aramidam. Tamasaktanak mat. Ammom matgayam ti masaktan. Tapna ammom, idi pa'y lang asaksaktam matiriknak. Agpin na kamantang roden. Bakit? Pakawanan ka, tapakawanan na kamat. Pasensya
no nasaktak tiriknam. Sorry, bakit? O anya, nakaluto kayon ka ni Dadim? Un, mami. O sige, tay sagana kong tilamisaan. Inkaayaban mo tan ni ading mo. Makiay-ayam ijerwarkat. Un, mami. La, 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 la. Oh, bakit? Ramanam da ito inluto mi kini Rowin. Wen, amok anaimas dahi tayin lutom, lakay. Pasensya ka na. Aduman ang tiwara dito yung kusina. Kastoy nga min no aglut-luto ak. Ala, siya kung ti makaam mo amang iurnos. Aywan gayam. Adamot babae nga imay dito'y balay itay awang ka. Ah. Agsingsingir. Pudno ka di nga dautang mo akin simil. Ha? Apay ngay may nagsingir dito balay. Kunakmat ngagsarita kami dya opisina. Bakit? Pag tinulungan ta dagiti dumtang a problema iti pamilyata. Iso asan arumba nga isekretom kanyak dahita. Matulungan nak nga rod nga agbayad. Apay kit din asaan? Sigamat namin. Di mo imbagbaga kanyak. Ay, agyaman nak no kasta, lakay. Dito'y ko ana amiris, adag iti agasawa katrumba nga agsarita iti nasayaat. Tapno mapagsaritaan dadag iti pakasaknan iti pamilyada. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Marie Chris. Pagaya Marie Chris, pudno day ta kinunam. Dagiti agasawa, no adda ko maproblema ket pagsaritaan da iti nasayaat. No kasta amin dagiti agasawa, maliklikan ti saan a panagkinaawatan. Ken, ti panagsina. Bueno papagaya, may kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marie Chris iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.